Hi guys, welcome back to Izwan Shah channel. So kali ni aku akan share dengan korang pasal trip aku bersama tim Camp Guru untuk visit dan tambah knowledge ke Ningbo, China. Kita akan ke Nature Hike HQ guys. So stay tune. Sekarang aku tengah cek parking. Aku dapatkan servis parking dekat area-area berdekatan juga dengan airport, Wadden Parking. So dia ada servis hantar and pick up kita kat airport. Nanti aku akan share detail info segala-galanya, charges apa semua dekat description guys. So korang stay tune je. Banyak benda yang akan aku share sepanjang masa aku dekat China. Aku dah sampai airport. Shuttle yang hantar. So flight aku pukul 4 lebih guys. Kita tunggu kawan-kawan lain datang. Kita bersama aku kita ada tim Camp Guru. Lepas tu kita ada tim hikers and kita ada tim camper daripada Nature Hike NOCM. So kita tunggu diorang lah. Awal lagi. Nak makan pun kenyang lagi. Kita sidai dulu guys. Sidai dulu. Aku satu lagi je guys. Boleh. Boleh. You tak.抽气管人工吹气，迫降时请采。So kita stay dalam flight lagi on the way ke airport Wuhan. Weh, isi dia keras kan. Memang tak sesuai untuk 3-4 jam punya flight. So let's go. Ayat. Dia tidur mana?救生衣存放在您座。等一下，还是那个拿出来。没有吗？都拿出来了是吧？ We have Helen and Lucy from Nature Hike HQ. This is Helen.
Lucy. We have people from NOCN. Sam, you want to introduce us? Tak nak. Habis susah. Apa tadi? Ibu tercakap. Aku ada satu tu je tu Akaso. Cepat. Guys, hari ni hari kedua aku. Pagi. Woi, kat sini kalau waktu Malaysia pukul 5.45, pukul 6 gelap lagi kan. Tapi kat sini terang benderang guys. Dah macam pukul 9, pukul 10. So aku kat depan hotel, ni hotel aku. Actually kalau kat sini kategori hotel budget, tapi kalau condition hotel kat, macam ni dekat Malaysia boleh dikatakan 3 star. Selesa sangat, luas dan perfect. So hari ni aku akan pergi ke Nature High HQ. Kita akan gathered, tunggu bus and terus pergi ke Nature High HQ. So let's go. Nama motor dia adalah EV guys. So kereta pun aku rasa separuh yang berada atas jalan raya diorang pun EV. So diorang dah pergi ke next level guys compare dengan kita. Tesla macam ni memang melambat guys. Tapi kenapa diorang tak pakai produk diorang aku tak tahu. Jangan tanya aku. Tesla banyak lah. Kat sini ada menyerupai X70. So ada owner kat situ, tak boleh nak pergi dekat. Senyap je. Jalan raya kat sini tak ada bunyi motor. Motor 100% sekarang ni EV. Mihon je lah. Kereta atas jalan raya pun separuhnya EV. Tapi pelik, dia orang tak up produk dia orang. Dia orang pakai produk luar. Chevrolet pun ada. Tesla paling melambat lah. Tapi memang bersih. Jalan raya bersih. Nak nampak sampah pun minimum lah. Lepas tu dia orang ni ikut law. Maybe regulation negara dia orang lah. Lepas tu jalan raya dia orang penuh dengan CCTV. Dia orang panggil Eye of Sky tak silap. So tak tahu ni untuk pesalah traffic ataupun apa pun. Untuk korang yang nak travel ke China, korang tak perlu risau pasal e-wallet ataupun payment. Sebab kat sini memang 100% diorang pakai e-wallet. Sama ada korang nak pakai WeChat Pay ataupun Touch 'n Go. Touch 'n Go kita boleh pakai sebab kita ada Alipay kan dalam Touch 'n Go kita. So korang top up Touch 'n Go korang, tinggal kau ubah je destination atau location korang. So dia akan auto convert ke duit China lah, China Yuan. So macam ni aku top up lebih kurang RM600 duit Malaysia, dia jadi 932 Yuan. So aku top up siap-siap dah dekat Malaysia. So senang lah. So aku tinggal scan and pay. Senang guys. HQ Nature High ni bas yang disediakan oleh Nature High guys. Dah standby celebrate guys.
Fair and Sam. So this one, boss. Okay, boss, nature hike. Boss nature. So let's have a photo first, okay? A photo. Photo first. We have photo session, yeah. Find a seat. Nature hike guys. Ke sini pun kau tak nak nampak kan. Time to come to nature hike, so we are also very excited. So yeah, first of all, I think let our boss Ju to say something to you, okay? To say something. Okay, so Alan can be the translator, okay? Hello everybody, welcome to National. Best guys. People Nature hike. can have a look. Yeah. Agenda that you will spend 3 days in nature hike. Divided into 6 core product categories, which is tents, sleeping system, trekking poles. Okay, give me the word. Take a photo together. Okay, good. Okay, thank you. Sam, do you want to say something to nature hike? Oh, okay. For nature hike from Malaysia. Wow. 背景主画面。